Kişkente baldan emir. Ana bir baltan alıp geleyim mi? Tağı da kişilik olur. Geleyim. Çok da ona ben Yok, koş musun? İşte. Dur. Nasıl bu? Kaç be? ne silah var. Bundan öyleydi mi? Zamanı böyle. Aynen öyle. Evet. Avrumuzda. Tamam. Kapı koyuyor. Evet abi. Artık böyle. Sıp iyi gideceğim burada mısınız? İyi tıklayın abi iyi. Tamam. Diyeyim başına git. Kalkma değildir. Kessin mi? Korkmadım. Götür. Tart bakat. Basın. Şu yürüyoruz mu? İyi kadar. Şu dur. Bukte bunu kaylakta diye sarış. Git kalkalat. Kuvvet buraya var. Hemen. Bari ince şuraya. Arca koydu. He? Arca mı? Yok, mene. Dur. Yasın. Vallahi жүрген балаларымыз екен. Tartma yetti. Birdeyi olsun. Arpa atsana şunda bir şey var. Buktu. Şu. Şine buktu ya. Büyük buktu demesi işte. Ay buktu. Balga. Ya az жіберіп қоймайсыңдар ма? Сонда анда ақырын ағады. Напорсыз. Balga. Oh. Kırsaç bile yapan 400 ödmeyi. Sen ayakçıysın olmuyor. İyi daha iyi.
Deu болып кетпей ме? Былай деп. Болды, мына. Ыңғайлы? Иә, үшеуін бар. Қолымды естетті. Үш екен енді. Біреу болмайды, көш. Қақпан әлі қойшы бұлай бар дейлемін. Мынау бері тарту керек еді. Неге? Бекірес? Шу. Қатты жаппа. Оны байқасам жоқтан тілі береді. Айтып тұр екен. Бүйтіп тұрамайсың. Бөліп кесін. Шу, бірақ кете берсін. Етін бөліп алып. Кете берсін. Бұл ғана тұрдыш. Тұрдай, ал шыны. Дәу болып кетпей ме ал? Олмай, ал кетеді. Етімен ежесін, ал. Әртуға көзім. Үшіншісі қалқанымыз ба? Әкелді.